بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayman. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Münafıklar senin aldığını kelgen çağda guvahlık berimiz ki sen hakikaten Allah'ın peygamberidirsen deydi. Senin hakikaten Allah'ın peygamberi işkellikini Allah bilidu. Allah guvahlık berdi ki münafıklar çokum yalgancılardır. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular özlerinin yalgan qasamlarını qalqan qılıb aldı. Kişilerini Allah'ın yoludan, yani Allah'ın dininden tosti. Ularning qilmishlari nimiga yaman? ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Bu şunun uchundur ki, ular egizlarda ishinib, ondan dillarda inkar qildi. Ularning dillari pechatlendi. Yani dillarga hidoyat yetib borolmaydi. Ular iymonni tushunmaydi. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Ularga qaraydigan bolsang, beden qurilishi, salopatligi seni hayron qoldirdi. Agar ular so'zlasa, so'zining fasohatligidan so'ziga quloq solasan. Ilimsiz, aqlsiz, farasatsizlikda ular go'yo tomg'a yo'lab qo'yilgan chirib qolgan yog'ochlardir. Ular qo'rqinishdan har qanday ovozni o'zlariga qartilgan deb gumon qiladi. Ular sana ve müminlerge düşmandır. Ulardan nazar eyligin. Allah ularni alaq qilsin. Ular qandaqmı hidayetten gumrahlıqqa burulup gitidu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Ularga özürü etip, kelinglar, Rasulullah sizlarga mag'firat tilaydi deyilsa, masxir qilish yuzidan boshlarini silkiydi. Ularning takabburlik qilgan holda da'vat qilingan narsadan yuz o'rganligini ko'rsan. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Ularga mayli mag'firat talab qilgin, mayli mag'firat talab qilmagin, baribir o'xshash. Allah ularga hargiz mag'firat qilmaydi. Shubhisizki fosiq qavmni Allah hidoyat qilmaydi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ular Resulullah'ın yindiki kişilerini təminləmənlər. Ular tarap kəssin deydi. Osmanlarının və ziminin xəzinləri Allah'ın ilkididir. Və lekin münafıqlar Allah'ın hikmetini düşənməydi. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ular, yani münafıklar, Medine'ye qaytsak, en iziz adam, yani Abdullah ibn Übey ve en xar adamni, yani Resulullah'ni Medine'den çıkarıp etidu deyişidu. Galbe Allah'qa, Allah'ның peygamberiga ve müminlerge mensup. Lekin münafıklar qalbining Allah'ның düşmanlarga emas, dostlarga mensup ekanligini bilmaydi. Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ey müminler, mallarınlar ve balalarınlar sizlerini Allah'ның zikirden, yani Allah'ның taat ibadetinden gaflette kaldırmasın. Kimler ki şunda kılıdıken ular ziyan tartquculardır. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Paranlarga ölüm kelip, Parvardigarım, nimişqi meni yani ajilimni bir az kechiktirmiding? Sadiq qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdim burun, o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadiq qilinglar. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah hiç adamni ajali kelganda hargiz kechiktirmaydi. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir.